Rušenje zgrade kupatila u Bukovičkoj banji u Aranđelovcu se upravo dešava. Greška, užas. Objekat je sagrađen 1938. godine, a 1989. godine je postao objekat kulturne baštine Srbije. Kada odete u inostranstvo, šta radite? Tražite da vidite kuću nekog političara ili biznismena, tražite da vidite njegov automobil, da vidite gde sedi, u kom kafiću, ili idete da tražite njihovu istorijsku arhitekturu koja je sačuvana u gradovima i u selima. Naravno, idete da tražite onu arhitekturu koja je stara 50, 100 i više godina, koja je sačuvana u gradovima, da vidite njihove gradovi, da vidite njihova sela. Upravo to turisti kada dođu u Srbiju traže. Da vide našu arhitekturu od pre 100, 150, 200 godina i više i na taj način da upoznaju našu kulturu i da vide da mi nismo drvo bez korena. Međutim, šta će moći da vide ako mi sve rušimo? Zar je moguće da objekat je preživeo nekoliko ratova, a da nije uspeo da preživi lude glave među nama?